Sir Marlon, ano ti kadati sir, dito yung bumburasyon mo? Adaknor dito apo bumburo jar ta menak man nagpatulong panggip DJ problema mi ti agtaltalo di kataban apo Roger ta hindi ngamin Domingo apo Roger na nakim BR mi ibaga na nga nagsublikan ton Miyerkules kuna na nagsubliak man na apo bumburo jar ta DJ nga fertilizer intet ti DA nga libre ngem gapo ta libre mabayadan ti half the price kuna daman hindi na po Roger nagbalik daw man mabayad naman ti 1,000 ti per bagin ket sinumit agtaltalon hang mayat nga mapamangalaki niya da po Bumbo Roger ta ti may sasakong abono ti Yorya yan ta pagkatangan 1,500 ket malaklak anak di isot mapang pangalan ti abono apo Bumbo Roger ken may sa api nga didak ikan apo Bumbo Roger ket agtaltalon nak met ti barangay 61 kataban ken di nga abono libre apo Bumbo Roger isulaunay ti kakuha kada BR ken ni Sir Regan nga technician mi apo Roger ta adda pagibakan ti taltalon ape nga igetan ta mga taltalon nga makasapol ti abono apo Bumbo Roger. Dito parang representative yun sino dito siya, ka na? Ni apo Merladin Gatcho apo Bumbo Roger. How about the technician, the city government? Ay no daduma apo Bumbo Roger umay para saan apo Bumbo Roger ta nabayag mi hampipingit di nakitkitan te kunak paytat te bigat Sir Regan Balwalwa ket kunak kinya na umay kami nagpamiting na apo Sir Regan ta mamomit ti problema mi agtaltalong kunak kinya na mga schedule tanto kunak abus ta madi pwede ti nadamdam ko apo Sir Regan ta ape dito sabol ti machineries mi nga repair ma 1% na ti sa pulong opisyales ti mangigigem ket hangko nga dapat kung nakpaiking ka Sir Regan ket awan ti bibibiyang ko data ko nam tatay bigat sir so nga nakakuan nak metata ape nga awon bibibiyang mo sir ket sika ti technician mi ti barangay mi apo Sir Regan sika ko matmornos ka da kami ang taltalon sir. Okay. Dati parang representative sir so ganun sa way. May pundo amin siya digit fertilizer that farm machineries kasi may repair. Iso na ibang tingtingan sir. Dati parang representative yung sa ganun. Ay wen sir ta kaya nagpaiswana na sir iso amin ti pagpunduan amin nga ma-request pamman kuliglig kada repair apo dati fertilizer sir ngayon ka lang bayad kat sa ngaribo. When sir ta dati iba kada idi half the price ngim tatan nagbalo naman 1,000 nukas kuno naman apo Bumbo Roger ket mapanakla ta mga apo Roger ta masabol ngord nga iya bunok ti mais ko ken pagay ko ket daktal tali makasot nga paglakanan no naggumatang yan ta merchandise yan agriculture kuma ket madi ata do utang mo kuno dahin ket ti utang ko apo Roger mabayadak kunak kinyada anang rod manen pundo kunayo manen di man impundok nga nasurok 10,000 ti aitan aw manen kunak kinyada handamit masungbaran na po Roger so ti rason da half the price ni kwa para pundo ngem tata 1,000 meten when apo Roger ta awit-awit ko pete 1,000 nga pangbayad ko ti abono tatay yung handa kay kan kaputa da mo ti balansek hangap nakaala sir awan apo Bumbo Roger ta handamit ket jaka mo ano kasano ti kwada apo Roger so nga awan ti ka sa sir kasla pa nagni ti meeting yo pa nagtatarit nung yo tamon ipakita da amin iti pundo yo itama tapon adat papapanan na iti baybayadan yo katang ti kaya na peswana na apo Bumbo Roger adu kami kagriri nga padak taltalon ngem dapat siya tinakasawang imay tatay siya timayan apo Roger kaslaawan sa balak pamitingin apo Bumbo Roger ta tiki nagpaiswana na ko na ni sekretaryo mi confidential kano ti sapol ti repair nga mabaling nga maamuan api confidential ko na di simbang pet ti machineries kada amin nga ma-request kit sinot mo usar deti asosasyon ti agtaltalon ko nakinyada api regatin nyo lang maamuan nyo nga babain min ko nakinyada apo Bumbo Roger confidential ni apo sekretaryo mi Gil Manuel kakadwada kakadwada dati apo ipapait mi kada malpas nga kuha ko maamuan mimet malpas ti ani malpas ti talon
dapat makita yung kumamit, mamuan yung mga nagsapod, kang kita. Wen apo wen. So, ano pinsahin sir, kaliti, especially kaliti, ireklamo itat na official, ti pagkatalo. Tila amin segment apo Bumbu Roger. Parehasin da kumata agpapada kamet nga agtaltalon. Handa nga uso sa rin tikin officialites da apo Bumbu Roger ta iso da inala de ta takem da nga ited da ti gundawid ag serbi kada mga babaen da nga agtaltalon. Kasano ket lamlamangan da kamet ten apo Bumbu Roger di damit ibagano ada pagsayatan nakin ada pagkukurangan na. Di lang timen segment apo di padak nga agtaltalon ni kataban.